Bishop wa Synod ya Methodist ya Nkubu Daktari Justus Bundi NAURITIE ATONGERIA bonthe ba KINDINI aja Meru KUROMBERA kaunti ya Meru iraugite titite bwega akiare Bundi augite kuma KITHURANO kia mwaka jwa 2022 kaunti ije itirauma CIACENE na ichionka ikuringwa netete na mbere na kuga kuri no batu bathiri no kiri gucokera Meru kenda kinyangoge eriteka gukonia gikuge sniper Bundi na rombete siasa batatonye siasa gikune kia mutano jo arakinya kathite mabisa bandikiri ni bo DCI ningogira mwankira nande baritete mutugikare atwechio na njira indiko. Kaunti ya Meru kwa miaka iri nande kuma CIACENE nithirite ikujira murutira jwa gisiasa jote kunyia ijite migambo ya kwa indi ni ya Bishop wa Synod ya Nkubu Daktari Justus Bundi iria nande akuri atongeria bonthe bandini aja Meru gutonya marune na kwerenchanira kaunti ya Meru kiri murungu akiugete tete nete karibu egaburu ndaria kuna thina Meru twindi atukumia Utengo gekendera twindi atukumia ko ito kinyete gitara gwita atongeria bonthe ndene Meru baba cieta stakeholders leaders bethe bandini rethera ni Islam rethera Christians bo baraba ketha bari ba ende bonthe atongeria bonthe nkuromba na kana untumuntu tonya Maromba no ntu Meru ite karibu bwega we need to confess ite karibu bwega ko ukiri bara atongeria ba Meru na rabari anku go naru mwathani atuteri wara muntu ari ambire guciuria which way for Meru the individuals ne which way for Meru no to Meru inja yetu no mwanka atongeria bonthe twambire kuthugania nandi seriously Meru na yerekerete no to after elections jui mwaka jwa iri na mwanka nandi ratwire ne kwaro ke news national local news stand discussion tambere a issue ya kwari fund 2 ko nkuromba atongeria bonthe tutonya marune kinya barabara babiashara we need to come together and chart the way forward for Meru. Bishop Bundi akiariria mantu jege kukia Daniel Sniper igambare aritite na mbere kuthingatirwo na guchunkunwa ni DCI ariugo ntubu bugekirwa siasa kana buringa siasa na miariere kuritwa kumana na ikukia Sniper atongeria ba Meru ne bamimenyere mono etikeje kugaukania kaunti je muntu wonde usukite najo kerwa atua number 2 igapoliticize egekirwa siasa number 3 migambo ere gutumirwa egita riri ni menyero muno ni atongeria no ntuombo tuma tukaraga na nkuruki kwa thirikari ni yewe kanya ithingate manto ja to the letter na ibwaga no ntukuna tuna support ya thirikari ya kuthingata manto ja kwa DCI na itango gya kori atio mark faces sianto itango gya professionally na to basapoti na tutige siasa nyingi mantu neja uragani kingi Bishop Bundi ariuga siasa cha kugokania Meru ni chedre chikeberwa buruko egitare akiuga mutigania muigembe na muimenti ni Meru mwe na nkurukia kuri atongeria bonthe ba Meru ni bethere bakiambia guchwantira ya kugwatithania kaunti je itwebere siasa cia sectionalism ejitigania eje negembe eje ni menti tobati ko yatoke ntoke twekemwe twemumeru umwe kwa uto bakugoji movement oyi motiga onto bwedide ka tuka itigania konerwa ni menti konerwa kana ne ndera mantu ya sectionalism ndaromba jatigano najo tongere barabe tubaturunga meta banene twinde inkoromba twide twethwana girambu tumbo semania toka chat the way forward for Meru twinde we need to start thinking again no mwanka tuthugania Meru afresh migambo eje Bishop Bundi aritete kagitene karawe kagira kaiga kamusingi kere kanisa ya St John Machikene Methodist ara kinya mwerekerio mwake onyo factory mawira mathio ejete kuguna kanisa eje na karabachi cha wekira mwirigene jwa kanisa eje kenda ukurukia rojirwa mugojo tukagitange njira ndona aja kanisa nuntu antu bagatonya goni nkona kwina ngari nyingi ntikwenda gutwika aria bugutonyera bukaingira muguo nuntu bweka bwainganjira kena ngari tonya toka kwaingana ndone ibwega mudete karabati kenda nuntu buri arimba majani na buri antu bakanisa eji kenda karabati chiekirwa njirega tukithithia rujiro na mairai rujiro kwa kaira nthi gutwika tutingite njira na rujiro tugwita kuthukia njira ye ko ikyo narua ndauge nyaningwa beje mburetere karabati
kenda bomba kwithirwa bukathithia igekirwa aja na gutuike kanisa ngari gitonya ndene guti igwa affect njira kuma machikene wandine abogeta west gicigo mbunge kia South nke reportera teto cia Wero Juma riakwa rietwa ni Mutungi Kare.